Akariba ntura ya Kathoche ward-ini ya Ntubetwe Kiongo Igembe North nandi ni batemanitie na thina ingiti ya ukaria kwithukirwa ni njogu kana kinya umu. Thina iria bakuona kagitene gaka hiri ya guntu kuria barithagia kwithukirwa ni antu kuma ntere ingi na kinya kwambiria kurithiria miundene yao bakinyangagia kinya irima riao. Bakiaria baugite mantu noka jetete na mbere kwithirwa jagita barikia ni untu nandi ni batigithi nene kumania na arethi baba bakiwa kinya ana bao bari na ogwa bagita machukuru makarika bakuga nijo jatumite chukuru otamaraene ikethirwa ikaingia kurio na kinya kurekeria ana beta rutha rwa mid-term bethirite bakiinga kurio. Edwin Gatobu na riboti ije. Ni nturene Kathoche ondi ya Ntubetwe Kiongo gicukune kia Igembe North na nturire chimikuirie kuria karibo jurikiriro akithikira no gwa bubwingi nkorone no ntubokire bakuwa bagwetetera arethi bakuma icigo muturi bambiriri kurithia miundene wega tigwa ritiri batikethe kinyambi kuna woke kajuka tiko na banje mwere na bangi gwititiro makania bakiugo ibakuigo botho kwate bari umirwa uturo ni antu bakwaria kimero jabo are bakuwa kinyare mobe makuona michinka na arethi bakimbiliete usalama bakeya ke batu na tobati kurianira na amani ende batu ote season tona amani arethi eko na murethi okwaria kimero tokiaria kayo mundu wale kaithano ciathira mbodeletie na tuzani pulamba nigete mundene ikondoro urinde ikondoro bimundene ciakinyangelo kuna kuriwa na ndadia ngerwa ngagwo ngakabirwa na ngesio silaini bakeya 17 kwa twendo tumegura ng'ombe zoka ajo ogira watemo batu tututhura atori no atori kitharimo lakini batu mbere twatura kwanga ico iriuwa tukanga ico icebuta tukanga ico njou lakini baba reyere baya bosinda biu bionthe ntu bare twatura kwanga ico njou itianga icana betu twanga ica we njou ititwanga njou nire yana tukona bia kwa miunde bagita nambere barugwa kinya kithomo kiana kia wikiremete sukuru ya Maraene primary kirazimika igweta rutha rwa mid-term mapema ni untu bwana bari kuonania no bagwatwe kinya ku ni untu bamabarithi bareta sukuru kuna kwambiri kwengana na ana bari ku mwana ari wetirimana nya muntu njirene nyate waka matuka no bwabura babekirite ende batuka twerio tetu na haraka no kya kwethi bwethire security mbya yekimo shimwati njei wakaribishwe Igembe North burithie ng'ombe ciu na thiri bubati ukara na thiri kithabu kurema ni kuria na thiri ao kwetu Ntubetwe ward bubati kwana kweu na thiri nikiriro kijite gwitikwa ni MCO ward ya Ntubetwe Kiongo Joseph Nkonja mutano more akiure thirikari kujukiria tagaria baraba kuhitithia na mbere untu bubu ni untu kuringana nawe gutori iguru ria watho vitengo bionthe bia kiusalama beye kuntuku bombo tutethia no ntu tutumba gutawalwa ni mumeru atawala mumeru ungi na ki katiba ya Kenya ni ikarasia maisha ya binadamu akaria muntu na into biawe arethro mweni arethro muntu betwe arethro mu kabila nweriku arethro muthugie ne muthukia na bathi kuoyera atua ora thugie bangi boyera atua itikumakania warithia munda wa muntu into biage no ndo inagie gwethora nabio unachukuliwa hatua. Antonia Weru, weekend kuma Igembe North ni Edwin Gatobu.